Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Ondel-Ondel Balon Meletus nih teman-teman. Hari ini aku mau cari mainan lagi nih teman-teman. Yuk, let's go. Wah, ada kepala ondel-ondel di sini nih teman-teman. Waduh, kepala ondel-ondel nyangkut di sini nih teman-teman. Ini kepala empok ondel-ondel nih, muka putih nih teman-teman. Badannya ada di mana ya teman-teman? Yuk, kita cari yuk teman-teman. Kita cari ke sebelah sini nih teman-teman. Ada nggak ya teman-teman nih? Kita cari. Wah, apa itu teman-teman? Wah, mantul-mantul. Ada mainan nih teman-teman. Wah, ada ondel-ondel juga nih teman-teman. Kepalanya diganti sama balon warna oranye nih teman-teman. Yuk kita pecahin yuk. Meletus balon oranye. Wah, apa ya hadiahnya teman-teman? Wah, kita dapat senter nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Amazing. Coba kita senter ke dalam mulut buaya nih teman-teman. Wah, kita kumpulkan yuk senternya teman-teman. Kita pasang kepala ondel-ondelnya nih teman-teman. Kita pasang di sebelah sini ya. Wah, mantul-mantul nyok. Kita nonton ondel-ondelnya. Wah, kita dapat mobil Jeep warna kuning juga nih teman-teman. Wih, keren. Kita kumpulkan yuk. Kita dapat hewan rusa juga nih. Ada tanduknya nih teman-teman. Mantul-mantul. Wah, ada bola emoji. Lagi kesel nih teman-teman. Mantul. Kita kumpulkan. Kita capit buayanya nih teman-teman. Awas, hati-hati jangan sampai digigit. Waduh, aku digigit sama capit buaya hijau nih teman-teman. Mantul. Kita lanjut lagi yuk teman-teman. Kita lanjut cari mainan. Tut 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 tut. Nah, widih, apa ini teman-teman? Wah, ada helikopter nih. Wah, banyak mainan juga nih teman-teman. Mantul-mantul. Ada ondel-ondel juga nih teman-teman. Ini ada helikopter warna hijau. Keren. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wih, ada motor balap juga nih teman-teman. Mantul. Wah, ada si Rogi nih teman-teman, bus kecil warna hijau. Hey Rogi, dia bus kecil ramah. Wih, mantul. Wah, ada hewan kuda nil juga nih teman-teman. Kita kumpulkan. Kita pecahin yuk teman-teman balon warna kuningnya nih teman-teman. Meletus balon kuning 1, 2, 3. Hadiahnya apa ya teman-teman? Waduh, mana nih hadiahnya teman-teman? Wah, apa ini? Kertas teman-teman. Wah, bacaannya apa ini teman-teman? Coba lagi teman-teman. Ya, kita nggak dapet hadiah nih. Yaudah yuk kita pasang yuk kepala ondel-ondel. Muka merah, pakai baju warna oranye. Ini abang ondel-ondel nih teman-teman. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Yuk kita ngarak ondel-ondel. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut lagi yuk. Kita lanjut cari mainan ke sebelah sini nih. Wih, apa ini teman-teman? Wah, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Widih, mantul-mantul. Ada balon warna biru juga nih teman-teman. Wah, ini apa ini teman-teman? Wah, ada hewan gajah, badannya besar dan belalainya panjang nih teman-teman. Mantul. Wah, ada mobil supercar warna merah. Keren. Kita kumpulkan yuk teman-teman. Wih, ada si Gani nih, bus kecil warna merah. Hey Gani, dia bus kecil ramah. Kita kumpulkan yuk. Wih, ini ada mobil warna oranye juga nih teman-teman. Keren.
kita kumpulkan yuk teman-teman. Kita pecahin balonnya. Meletus balon biru. Kira-kira hadiahnya apa ya teman-teman? 1, 2, 3. Kita pecahkan. Wah, mana nih hadiahnya teman-teman? Wah, ini dia. Apa ini ya teman-teman? Wah, kita dapat tentara nih teman-teman. Wih, di mantul. Kita kumpulkan yuk teman-teman. Kita lanjut lagi yuk teman-teman. Wah, ondel-ondel kita sampai terjatuh nih teman-teman. Ini ada empuk ondel-ondel muka putih pakai baju warna ungu nih. Kita bantu pasangnya kepalanya. Wih, udah bagus lagi nih teman-teman. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Kita lanjut lagi yuk teman-teman. Kita lanjut cari mainan ke sebelah sini. Wih, sini udah banyak mainan nih teman-teman. Ada ondel-ondel balon meletus juga nih teman-teman. Mantul. Ada mainan apa aja nih ya teman-teman? Yuk kita lihat yuk. Wih, ada mobil pemadam warna merah nih teman-teman. Pemadam di mana? Di sini. Apa kabar? Kita kumpulkan yuk teman-teman. Wih, kita dapat macan warna oranye nih teman-teman. Wih, ada hewan badak bercula 1 juga nih. Mantul. Kita kumpulkan yuk teman-teman. Kita lanjut pecahin balon warna hijaunya nih teman-teman. Meletus balon hijau. 1, 2, 3. Kita pecahkan, kira-kira isinya apa ya teman-teman? Wih, mana ini hadiahnya? Wah, ini dia teman-teman. Apa ya hadiahnya? Wah, ternyata kita dapat uang koin nih teman-teman. Wih, ada 500 ditambah 500 jadi 1.000 rupiah nih teman-teman. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita pasang ya. Ini kepala ondel-ondel ibu dokter nih teman-teman. Muka putih pakai baju warna putih. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Kita lanjut lagi yuk. Wih, di sebelah sini udah ada banyak mainan juga teman-teman. Wah, ada hewan zebra belang-belang nih hitam putih teman-teman. Terus ada domba apa kau punya wol. Wah, ada si Lani juga nih teman-teman. Bus kecil warna kuning. Hey Lani. Widih. Kita dapat pesanan fashion. Mantul. Kita kumpulkan yuk teman-teman. Wah, ada mobil truk warna kuning juga nih teman-teman. Kita kumpulkan. Kita pecahkan balon warna ungunya nih teman-teman. Meletus balon ungu. Wah, kemana hadiahnya ya teman-teman? Wah, ini dia. Ternyata kita dapat balon emoji warna biru dan warna hijau. Ayo kita langsung pasang kepala ondel-ondel bapak polisi muka merah pakai baju warna coklat nih teman-teman. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Kita lanjut cari lagi yuk teman-teman. Wah, sepertinya udah habis teman-teman. Halo teman-teman, ini hasil dapatan aku hari ini teman-teman. Wih, mantul. Banyak ondel-ondel warna-warni. Teman-teman, sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah.